kumsang hi somni le panni September ni somle paruk zirtop ni ania Rainbow Mizo Channel clear tu le ngai thatu jong jong te chibai le thau ule Khovel media krang ta chuan voin lama chanchin thar hanti chua jinga hian Ukraine ramchunga President Vladimir Putin chuan sipaite lutin Indo pui panhi na hnulama Indo na lian ber ta jinga mi a cho chua mek lain a thuruk ril tak mai chu hai chuan ni ta ni tin han puang jar ta hlom he thuruk media krang ten antlang jar ta ka wang hian Russian President Vladimir Putin chu alom lawin halungai hle ni tin han report ane President Vladimir Putin hian Bialnu alo nai rang mai ni in han soya he Bialnu hi Switzerland rama thukruin in thup tak chungin alaka hian fa pali lai mai anei man ni in media ta chuan han reporta page 16 report an pek dan chuan he Bialnu hi Alina Kabaiva ania Russia ramchunga po omtir dulawin Switzerland rama afa palitanen hian a chentir ni in an reporta Alina Kabaiva le afa te pali thalak khi media kranga hunlo tak maya puanzar hani ta ka wangin Russian President Vladimir Putin chu alung oilo hlemaya athuruk ril tak maile midang ten an hriat polo ama nei tak tu a ministry chunga omten an hriat ve mi lo thil tam tak ta chu Highland hani ta ka wangin lungai takin aumta ni tin an report ane Russian President Vladimir Putin hian Alina Kabaiva hena tang hian thuron tam tak lain chu azom thina ni tin an report boka Newsweek chuan report an pek danin Alina Kabaiva hi Vladimir Putin'a mistress tin hanjiak langa chumi omjia chu athu thuin aum thina ni tina ani deuh bera alaka hian fa pali lai mai anaya heng afa ta hi no pangte te anlani wangin Alina Kabaiva nen hian tun thlangin anla in company ti hei hian anem ngetani antibok hemi chungchang voin lama media krang ten han report dan hi lakhom taila afu ber ome Vladimir Putin hian Ukraine ramchunga hian Indona akalpui meka innocent citizen tia ansoitrin Ukraine khole tui thatak tak poisai lo ta chu abeya chu chuan raltlan refugee tam tak asiamta mipui tam tak ta chuan anhim na zongin ramdang te anpana refugee crisis chu athlengta Poland ramchunga phai chuan heng raltlan te hi anlo dong song seng to lo hani deuh bera hewang hian World Health Organization tele UN noya raltlan te tranpuya loboi puithin tu pol krang te po aninrol atul ta hialani hetianga Ukraine ramchunga civil mi poisai lo ten tornarap thak tak mai antorawang hian Russian President Vladimir Putin chuan Bialnu le afate poisai lo te hian antorlet ve mai alhawa wangin Switzerland ramchunga athon luta Switzerland a hian athukru ani deuh bera mipui van tlang ten an hriat lo le an tlo po thaimia lo turin privacy thatak hnuaia dain security thila po an chen hmun bul hnai loka hian private security thanem tham tak mai ada telbok ane Alina Kabaiva hi kan hriat to hnu ani mai thaya khovelin ti siakna Olympika anram ai o in haron telvea gymnastica gold medal lain Olympic gold medalist ania Russian leader Vladimir Putin hi kumsom rugle pakwa upa ani toa Mase Alina Kabaiva laka hian fa palilai mai anei to ni in hriat ania panni chu anei ngai ani ti chiang takin confirm ania mase media krang tele social media han thedar afa dang panni nia han soita hi official confirm na engma omri lo ane Alina Kabaiva laka hian Russian President Vladimir Putin hian kumsang ni somle panga February tha khan Switzerland Lugano khopui bulloka khopakhata Alina Kabaiva hian Russian President Vladimir Putin lakatang hian phir ahring hlau maya heng phir ta hi meichia ve ania tuna hian kumsari mi animek ni in an report ane page 6 tele Newsweek 10 report an pek dan chuan Russian President Vladimir Putin hian heng phir pani meichia te baka hian fapadang panhi hi anei ngei ni in an hriat thu an reporta mase official in confirm thai anilowa Russian President Vladimir Putin hian Switzerland ramchunga athuruk na hmun hi voitam tak ason thina wangin chiang takin confirm ahar hleni tin an report ane nizan dariat le minute somnga vela khan mirrorin report an pek dan chuan tuna hian Russian President Vladimir Putin chuan Ukraine ramchunga military operation anei mek lai le kalpui hani mek lain politics thila harsatna ato phata Bialnu nia an putak
alina kabaiwa hian aphat bok silo wangle President Vladimir Putin hian anin kar hi ti top tuma mala in Vladimir Putin laka hian alina kabaiwa hian mei thla tang khan fa apai le tanta mase Russian President Vladimir Putin hian anin kar ti top adu wangin naupai chu titla turin anor luya antitla ni tin an report ani General SVR in report unpack dan chuan Russian President Vladimir Putina'n Bialnu alena kabaiwa hi mei tha khan arai tan ngei ni ti finfia ania mase Russian President Vladimir Putin chuan thutluk na asiama abialnu kabaiwa in naupai hun hi thil hun lo takani atia note dang piang le tur chuan tun din huna chuan har satna tok thai ania note dang hring le tura kabaiwa nena an plan jinga hian atel lo wangin naupai hi titla turin anor luita ane tichuan General SVR in report unpack jaldan chuan hei hian chiang taka thilati lan chu kabaiwa nen hian President Vladimir Putin hian anin kar hi in hlatial tiala ti top atum ta ni ti anem hetani antia Russia ram chunga online media lian tak mai radar online in report unpack dan chuan Russian President Vladimir Putin chu hun lo taka lim lo takin aom pha he pu na hi thil dik tak ani chuan Kremlin roral na in sanga President Vladimir Putin hian harsat na ato pha ngei don ani tin han reporta achan chu August thato ba khan medical report engma omlo le nauti tatura phalna engma pek ani lo chungin alaina kabaiwa hian Russian President Vladimir Putin laka naupai karsom ni vela upato chu atitlange yani ti anfin fia he puna chungchanga hian Russian President Vladimir Putin chuan unplanned baby tin hasaya rom han lok lo fa ani zia asoilang ani heiwanga titla hi nia ai soya thiam in chantir tumin inram na engma omlo le naw nei tur hian thutluk na engma siam lawin naw hi alo pa ya wangin rom han lok lo anga fa ani wangin ti tlak ani ta ni tin President Vladimir Putin hian asoini in radar online hian report anpebok ane August thatopa Russian President Vladimir Putina'n Bialnu alaina kabaiwa hian naw ati tlak don hian Russian President Vladimir Putina'n China in hi apana hetianga a China in pana akalla hian indona manchi armor vehicle pangala in achuanna motor hi anvenga anbeka pani tin an reporta Russian President Vladimir Putina'n China huna tranga lalote kilometer tlem te chau aom to na huna escort car te hi block anita kahaiwa chuanna car veng him tu armor vehicle te ti din ani nuwa hian ambulance salo thenga ambulance le aveng tu motor pakhat nen antlang tir le ta ni in han report boka tichuan kahaiwa hi ambulance sa hian chuangin armor vehicle pakhatin aveng ta chu ti din lawin an kaltlang ta ane hetianga motorin thak khenga anti kolbel hun chung hi hun rei lo ta chungin ti felvek ania an motor chuanna ti dinga an chuanna mun te thak khenga hetianga an songbol hun chung hi hun rei lo tak ani wangin media sang ta chuan hrema sela report peturin engma malakna an nei man lawani tin an report bok Mase Russian President Vladimir Putin hian abialnu kahaiwa le arai tau chunga ain pana alokal chu adulo wangle naupai titlatura athuron chu apom dulo wangin abialnu kahaiwa le naupai chu anthi ngei na tur thang akam ta ni tin an reporta kahaiwa chuanna ambulance atrang hian thilpuak ri ring tak mai chu aron ria he thilpuak hi ake malamatranga meikhu nasa tak mai ron chuak chuan achun jom hal boka Mase vanai thak takin Russian President Vladimir Putina'n Bialnu alaina kabaiwa hi him takin achuak thailawa ambulance car hi him takin he chiatna thlenna hmuna tang hian atlan chuak le thainin han report bok ane mase athina tura hetianga titu jongjong te hi Russian President bodyguard service jingami vek anni wangin President thumhulo hian abialnu kahaiwa hi that turin malakna annei ngam anring lawa heng Presidential Security Service jingami mithren khatta chu Russian police ten chiatna athlendan an chuina tangin in nam noi ngei nia an hriata wangin suspend ngal ania an suspend mai baka hian police custody ya anda nin han report bok Russian President Vladimir Putina'n Bialnu alaina kabaiwa chuanna car hi ama alaina kabaiwa hian amel hriat tha athan ani wangin car khaltu hi ka hlum ani bok ane
Presidential Security Service jingami engemozat te hetianga tanin chunga da ania then khat suspend hani takawang hian police ten nu an chuina sang hian President hi inrol ngayarin ani ta mase Russian Federation a hian President Vladimir Putin chu thunai na sang tak in pein anram chunga rorel na in sanga te thunai na anai wangin heng presidential staff zongjong te hi thiam chantira chuawek an ni ro chu anringa mase hechet na thlenna chungchanga hian President Vladimir Putin hi chui chian ngei atul don ni in an soibok Russia ram chunga opposition party hroi tu ta chuan President Vladimir Putin hi hechet na thleng chungchanga hian ain nam hnoi ngayam ti hi chui chian an phuta mase Kremlin rorel na hei hi akal tlang theilowa heti rol hian a ministry chunga ama ertule ama thoblo tu mithen khat anuma wangin hengmi ta hian Kremlin rorel na hian putlu ngei antum don bok ni in han report ani Vladimir Putina'n aruka Bialnu le chiang taka finfia thaichina fa panhi anai na le fadang apai mek chu ama chapa ti hlum tuma a chenain pana ankal mek laya bei anto tak chungchanga hian Russia rorel na in sang chuan thutluk na engma asiam lawa soiho na engma anla nei lo boka hei hian chiang taka an tir chu Russian President Vladimir Putin hian Bialnu thatir tuma ma alagna zongjong hi thubbo atum nia media ta chuan an ngai bok ani Russian Federation nuaya police ho zongjong te po athun nuaya om an nia mase president hian police ta hena hian thupek achua main President Chenna in bulloka thilpuak na takmai aom ta ka wang hian investigation hi police ta hian chaktakin an kalpuya he thilpuak chungchanga hian Presidential Security Service jingami engemozat chu anin rolti anman chuak mana President venghim tu security chief ta chuan heng inrol nia police ten an thriat ta hi rangtakin an suspend ngala suspend anin huwa hian police custody a da ngal an nia mase tundin hmuna hian khoi angen omti media rang ta chuan an thre thai to lo ane heng report rang te hi media te nau te baka Newsweek te Daily Record tele The Mirror ten voin lama report an pek dan ania President Vladimir Putin hian Ukraine ram chunga indona athlentir mek lai le civil mi telaka chiatna rapthak tak mai athlentir mek lain Bialnu ka haiwain apai lai poisai lo no sen le Bialnu chapa thattura tun August thatopa bom hial apua chungchanga hian Russian President Vladimir Putin hi ain rollo takjatani chuan hechet na thlentir tu le hemita na ruam han na siam tu hi chuichok ngai turin chaktakin investigation akal tir ngei an bai sai thu The Mirror chuan an report tel boka The Daily Record chuan Russian President Vladimir Putin hian tol tha tumna hian in nam noina anei lawani chuan afilim ngei ani ti finfia na hi khovel hriata atarlan atrula Ukraine ram chunga chiatna athen hi thukran ni sela mimal poisoi lo le naula piang lo tha tuma hetianga beina hian ain nam hnoi ani ro chuan President Vladimir Putin hi Russian Federation hian Kremlin rorel na insang atang hian President ani na tranga an pai thlak ngei hi atrulani tin an report tel bok ani mase heti rol hian report petu media lian ho ta chuan alaina kabai wale anau pailai tha tuma chiatna thlengchung chang hi confirm turin engma vasriat man han nei lowa misinformation emo conspiracy theory samapo ani thayani tin han reporta mase Russian media trend khattele Russia ram chunga tranga anti chua General SVR te hian chiang taka an report awangin an claim ang hian atak taka thil thleng po ani mai thaya mase evidence afin fiana le nem ngena tur engma tuna chuan an pe chuak ri lawani tin an report tel hlom ani heti rol hian Russian President Vladimir Putin hian aruka Bialnu laka hian harsatna atok fautrina thilti tura thuron apek ta hi atilawani chuan khovel khriata ain puangjar don ani tin havau thrina ni tin han reporta heiwang hian Russian President hian Amistress aruka Bialnu laka hian harsatna atok fawani tin han report bok ane hetianga thuleng vel haom mek lai hian Russian State TV Channel 1 chuan Russian President Vladimir Putin hena hian nuclear strike Nato laka hian nei turin an phut thu an puangjar tamaya nimin ninga nia khan Russian State TV commentator chuan Nato hi nuai dar vek turin
Russian President Vladimir Putin hena hian nuclear ralthuam manga beitura ruam hanna siam turin han nge na Moscow khopuya tanga anti chua Russian Federation in abik taka thupuan na ta na hanman thin Russian State TV Channel 1 commentator Igor Korotchenko chuan Russian President Vladimir Putin ming hilamin hei hi lohra turin adu thu asaya American tactical nuclear weapon chi sang ta chu NATO air base mun tam taka da ania combat invasion tia ansai thin ta chu NATO hian inral ring sa in tuna hian anda vekto boka hei wang hian Russia hian nuclear ralthuam manga blackmail na hi kantok thai rengani atia Russian territory Russia rambung than chung mun sang ta hi American modernized nuclear bomb manga andu huna chachuak mai thai turin inral ring takin da sa vek ani towa hei hi Russian Federation tan hian thil thalo tak ania NATO air base mun sanga heng America in tunlai thiamna sang tak manga achai hnum le atuai hnum nuclear bomb chi sang ta chu man mai thai turin kanram hualvel hian handa vek towa chu hun thalo taka chuan Russia hi kanting ta ni ti fin fiana turin heng ralthuam hlom tak mai nuclear ralthuam ta hi handa nge ni ti fin fiana tur hi phauchua tur kan nei renga hetiang din huna hian kan din ta ka wangle nuclear ralthuam manga Russia hi blackmaila khoi kongma zongam lowa chathai lowa kan kut phuar hun hi athleng trap towa chu wangin Russian President Vladimir Putin hian Russian tactical nuclear weapon chi sang ta chu kan ram chung le mun sanga kan thurol pui ram sang le kan be sa te dangal hi atul tak jat to ni atia Russia hian tuna hian kan pan lam le kan thil tum aims and objective ta chu NATO critical infrastructure facilities strang lakatrang hian tuntin ani thaina turin kan president zom tak Vladimir Putin hna hian rotna hi kathena chople chilin Russian tactical nuclear weapon ta chu Russian Security Council noya hian set up ngal ani ka beisaya he proposal ka thlen hi Russian President Vladimir Putin hian angai poimo ngei ka beisaya ni atibok Russian State TV Channel 1 in he thu chu ansiam nuwa hian Russian President Vladimir Putin emo Defense Ministry le Kremlin lamatrang chuan chanlet na le soizui na engma anla nei rilo ani heti lai hian voin lama khan Al Jazeera le Newsweek 10 report unpack dan chuan NATO allied commander chuan thu chua poimo takmai asiama hei hi khovelin angai ventle former NATO supreme allied commander James Staff Redis chuan Russian sipaite hian Ukraine ramchunga hian scorched earth policy hi ankal puizui hani chuan NATO chu hein dona hian ain rol dona ni tin asoya Ukraine ramchunga NATO sipaite thonlu anniang ati former NATO supreme allied commander James Staff Redis hi tuna commander ni tolo masela NATO hian chanvo poimo takmai changtu ania top official ta jingami ania James Staff Redis hian het hu asai chan hi nimin ningania khan daily beast chuan report anpea Russian state media ta chuan Ukraine ramchunga antlom na le territory franga norchua ani na wang hian Russian military te chakna le tharui dik tak chu Ukraine ramchunga hian mu ani dona tharum thoa boina lian tak achuakanga Ukraine ramchunga hian civil mi te torna rap thak tak chu athleng dona ni tin anpuangjar ani Kherson region chunga Russian sipaite antlom na hian thilthar achok chuak dona chu scorched earth ani tin Russian military expert Igor Korotchenko chuan Russian state TV kaltlangin asoi hani he thuasoi chanlen na tur hian former NATO commander James Staff Redis hian Ukraine ramchunga indona hian scorched earth policy hi ankal puyani chuan NATO sipaita chu anlu jui ve ngal dona ni atia Russian state TV hian anpuan zeldan chuan ama saberatan le thil zongjong atana kanti turle kanmamo poimo takmai pakhat chu Ukraine ramchunga infrastructure zongjong ta chu strike aninga noidar vek ani donani antia chumidota chuan district rang ta chu bei an zuyanga zanhun alo her chua Ukraine rampum puya eng anchi thin zongjong ta chu thim hnoya da ani dona chu thil chu Ukraine ramchunga hian athlen na turin Ukrainian electric power supply unpack chua thin na zongjong chu bomdar vek aninga airstrike mangin ti chiat vek ani donani tin anpuang jara
ti chuan Ukraine rampum pui hi thim hnuaia darkness in aumdon ani tiin an pungzar ani an thupuan kan se tang hian commander staff redisin asoi hi kan hrethiam main arin oma scorch arts policy tia an soi hi engram poni sela anin dona hian civil mi tatana poimo infrastructure chi hrang hrang ta chu targeta man phal ani lowa mase chung ta chu Russia hian targeta an nei don ani tiin thu chua hi an siama heng infrastructure chi hrang hrang civilian tatana poimo tak tak mai te ti chiata nena chan an tumna hi khovel dan bo chiat na ni tiin Nato hian Ukraine ramchunga hian Russian sipaite lo ma chon turin Nato sipaite chu tirlu an ni ngai don ani tiin an pungzara Kremlin hian scorch art policy kalpui turin Moscow sipaite hi atirlu tani phot chuan mai chana Nato nena indona chu atheng ngai don ani tiin apungzar bok Business Insider tele khovel media hrang ten report unpack dan chuan Ukraine rampum pui chu thim hnuaia lentir tura thutluk na Russia in Asiam hi thilpoi tak ania massive war crime tia ansoi indona dan bo chhetna lian tak mai ania chu thil chu Moscow hian athen tirani chuan international law kengko turin Russia chuan Nato sipaita chu aphutin aphut chhuak tina ani dona Ukraine van borok zongjong chu no fly zone a puan ani dona chu Moscow sipaita hian an zom lo ani chuan Nato chakna tharui hi Moscow chuan ahma chhondona mai chhana in ma chhonna chu atheng ngei dona ni ati Newsweek in voina report unpack dan chuan hetianga Russian President Vladimir Putina'n Rommanna anei zongjong hi idea thalo tak mai ania Russia tan hian poithui tak a khoi don ti na ania Nato machan tur hian Russia hi achak tok lawani tin Newsweek chuan report antebok former NATO Supreme Allied Commander James Staff Redisian asoi zeldan chuan hetianga Ukraine ramchunga infrastructure te ti chatura Moscow sipaite thonlu tura Russia in thutluk na Asiam hi thutluk na diklo tak le fello tak ania indona dan bo chetna lian tak tak Ukraine ramchunga hian thlengto ma sela Nato chuan in rollowin Russia laka hian vaukhan na tam tak kan petowa mase tuna chuan scorch arts policy hi Russian sipaita hian an kalpui hani chuan khovela indona dan bo chetna lian berta jingami ani dona lo thai lowin Nato chu adroin andro chuak don ti na ania Kremlin hian an thil tum hi chople chulin an thak ngal hani lo chuan Ukraine ramchunga civil mi tatana poimo tak tak mai infrastructure chi hrang hrang ta hi an khoi chet hun huna Nato sipaita chu chople chulin an lu jui ve ngal dona ama ka soita kang khan Nato chakna tharui chu Russia hian ama chon ngei atul don ani tin asoinon le bok ane ole khati jong kha tuntrumata na chanchin thar kan buatsaih thaite nile phot sela kan channel la subscribe lo jong jong te khan milo subscribe sak thau turin kan som chewa ti chuan loin en kol thaula rainbow Mizo Channel a hian chanchin thar danglen dam takin kanin tongle thau donia